Ibon sabin pakai Yesu Krista menin sebei ka hin bol so ke kilvin Eliza ni kho banne cha ni hung kilvin pakai lagaw thing ta thil bol theina na sata ichanova helna ichanova Eliza in Israel gam sung nam sung hobung sung le mimal tina lagawa sim tha na le hel tha na pulut banga tu ni nu nga pakai hung kitinga jing mi te ho ta sancha te ho chunga Eliza chan lagaw hi che lagaw thing chu na sata ke phon kitna wa nui le si chitin nam tin pau tang igam sung inam sung hobung sung in sung tin le mimal tina lagawa sim tha na le hel tha na ipulut theiding dan pathin lagaw thing ichan theina diu lampi ikil naw tu hin part 4 ihung lut vin hi chi hi achaina pen jong hung tan tin tu chunga hi a hi le Eliza chan lagaw za nya tamzo double portion of the Holy Spirit hi chi chung sang thui pathin thwa kona ini mu chen kit diu hi ATM channel nong lut kit zen pathin pa theina bu in tin pathin thu ikil na wa kona hi lagawa helna le sim tha na kichin ta imu chin theiwa igam su inam sungwa helna le sim tha na pulut theya kona ichan theina di pathina e holin pi ke taw he ai le amasa achun karmel mursanga Eliza chunga pathin tha thil bol theina lo pi ta ke phun na sei ta ben pathin di chu koi ham pathin di lo chu ipi ham ti ki chen tan imovin haudi lo pathin mi lo thu ta le thu zo ki khan na chu ki chen ta imu chen ta ben chu ding ta le Israel gam subui thagawa pui chawe baal pathin ho hole thim gaw holoi chu Eliza in galzon a chanzo nunga kishon wadunga akai phaya abon cha thagam ke dan chu ki chen ta imovin he hi chia Bible chang idal ha na wa konsun tu ni hin ki pan ngal hi tibin Bible chang ni sim pe hi tiwe lengte khatna bung som lege chang som li la khat apan sim pan hi tiwe chuin Eliza in ahab za chi to win nen lang donin aje chu gu ha zo ahung zo dinga umai tai ati Israel gam sung phat sot pita gutui dai tui zutalawa kang hila pathina tu tanga kil le dang cha ham ve wa om zo nunga pathin twai chap no ding hin gut kit ta chona ki pala thano dan chu Israel gam go bo ngai tu na jong na le ke ni lagaw gam go iti chan i man kit ding hamna ka so pityo ya chu pathin lagaw thing chap no na hi inei thin ninga ki gut diu heti ka se do no mai Eliza chun ahab chu chin lang kanen lang ka ki don loizin aya chu gung zdi tai ti chona kalmar mursanga chu bonga thilgim nei su zo nunga ahab hini piti ni egunai piti don gut kit na laim ka lungdong tho cho thi san nai san ki dona galgim nei ta chu bang muta a tua nukta bu ne ding tui don ne gut kit chu ngei tua hel na ke thi sanin wanga zo lo di cho yong la ahab chu abui na chu Eliza to ke bang ngei jing lo cho aye chu Bible chang chang som li le ni na chu simai le hi di chu ne ding le don ding ahab achi to tai chuin Eliza wang chu kalmar hangum akal towin tola akon cha hen a khup te ni ka amai sulu din at na pathin chu zabol na pi dan ki chin ta ki mu cho ya chu ahab chu ne le don ne ki sabui Eliza chu pakai kina da ki sabui Eliza le ahab hin ko ki di abui na hon ke bang mo mo lo cho ahab chu ta sa thu dinga bui Eliza chu lagaw thu pakai kina da ki sabui cho ya chu Eliza le ahab ki ti hi lagaw le ta sa ki khanna akimat thelu dan ki chin ta ki mu hena tu nya jong lagawa heldale sim tha na gutui in igam sung inam sung ihobung sung le lagaw hin kutinai chap no na inei thini di wai Eliza bonga pakai kina ki sa bui de ti ka sei do no mai Eliza chan hoi ta khat chu pakayang sa akun cha he jingin khup te ni ka amai sulut jinge ti cho pathini chung nung pena reverend zana bol dan chu ki chi sani cho na tu lai mi tam ta pakayang sunga za bol na ki ti hi al ha ki la sam ta cho dil swa taw ngap lo na jong kinai ji ta na i hi theidan dana din puma tau theinai pathin jong aja su ke nai tim na chu ngai nep na hi mi tam tai hu ki nei cho yong le Eliza hin ku le Bible hero hoin kwa ko na hi dil su na ding angai na mo na pakkai ang sunga za bol na ki ti jong hi hai min lo de ti ka sei do no ma he pathin jun din pum taw na jong azanai hoi lai mana taw na jong azanai yong le chung nung pen pathin thil bol thei tha chung nung pen i ho he hi chi chu zabol dinga lom ta hin amaya a anga kun dinga lom ta he tiong hi e hi mil lo de ka sei do nom he leisi na mithupi milopi ho ang sunga bo khuma chibei bu za za ding ban
iki phat lam lo ai le thil zo si chunga thunei pen le vanui le si sim le na hu hing pakai pathin chu chi bei bu na ding le ang swa kun ding chu iki za pi lo hil de ti ka sei do no mai e bible hero hin khui betang sol cha te bung ko chang som li jong hi veleu chun Dorcas athia Peter ahin na ding ataw pe da chu mi pi zo se bon cha po do san ama adil su na taw be ti chona Daniel hoyong chu da banga chu ani dil su David jong chu kitchen ta andil sa pathin mi te koi ma dil so lo lo Jesus Christa jong pa anga taw ting le ani dil so ani taw jing ai tu na nang le ke ita banga dil so taw nai man jing hinam pathini zana sangta ipi jing ngai ti ka sei do no mai e aban sim kit lew han chuin asu pa za chun tun chi tawin ti khanglin lam ven ati chuna ma chi tawin aga ven ima cha am poi ati cherit badung ha ki sial lai jerifa khuwa chi lai erel ahap in tha ding adal le la lai wa cha su pa ki za khalo cho aje chu agam sung din mun chu ani hoi mo be sia ama bui bunga cha su pa bui na lo dinga chu elizan ani koi do asial do jong hin tin yong le tu ai gam sung din mun jung phadong mai ta ya chu galzo na changai ta ya chu asu pa yong chu ahin ko do thei tan tin na ya chu lai asu pa chu na tong le ding le thil vele dinga sol thei tan tin tui khanglin lam ga ven ati ai ma su pai ma cham poi di chu yong le elizan pisia sagi vai chi kin anti chu sagi ki ti bible ada common number cho so piti ho 3 7 24 12 ki ti ho hina very very common number cho pathinin 7 days petana creation week achai na ni sagi ni chol doi ti kini thu phun le khabu hum ki ti ngai le 7 churches na 7 seal the last 7 plagues 7 angels ki ti ho bona ki musu ke ki cho na bantal na aman bang chu veisi ye phumla pathin lo pina ki phong in jericho kulbang mang chu veisi gin an pathin lo pina ki phong an chim lai ti cho hi chabanga chu eliza no asu pai sagi vei sola pathin lo pina ki phon ning chu ki chen ta ta sane sagi vei asol na erule ave ve asol ki tin persistent consistent na thum ten pakaya nga thum ten ding ki chen ta vet sa na luk bung som le get na jesun example kha pi veleu chu gam sung khat a mai thai khat le leng khat me hi chi leng pa chu pathin nong za blo mi him jong za lo e hiong le mai thai nu chu ama lung ki do pi ho god ning le am chunga thu tan ninga leng pa ko ma cha hong hi ai na leng pa num poi ti sing cho hiong la chei nai pi sa leng pa chun hi chi mai thai nu ei su lungim jing je hin a phula pi mai tang ya chu ti lo le a hong jing hin ei su lunga in te ti cho na abana leng pa tu sei chu Jesus Christian piti se ya chule achung wa lungdi so jing jong leng sun le jana ama ko jing mi hlendo ho phu chu pathin ala lo ding ha mati so lengi lo pen le phamo pen ben ami him chan khom pi thil thum ja het thiai le tu nya hing jing pathin ama cha te anga thil thum ho chu ki chen ta pathin pi ding ha ti cho ai la pi thum de ham ka so pi ti ho zekre bung som chang khan ai simai le gunun nung lai hin nang hon pakai nga gu thumun chutile pakai jin meilom wa sa intin lo la ya ham patin chang ju gutui api dinga hi pakai nga gu thumun ti gu kiti chu hagau thing na ai ho denga hi chil hagau thing chu pathin tu nin nunga hi hat zota a abu la no me eliza umpi hagau thing chu tu nai nang la ke chunga bu la no me later rain kiti hi chu ngi de na hi chu gunun nung chu pathin thum dinga tu nya hi nang la ke hi preparation ki gut na ap jingwai Pentecost nya lagaw thing ki bu la sanga na so le hat zo pathin tu nya hi ama hong kit na vanui le si pumpia hal na le sim tha na pulut ta san mi ti ho chunga hi pathina pi no me hi chi dinga chu ki gut nam iki gut diwi hi ti hi tu nya pakai me ki ko na he chuin asagi ve hinan aman eliza hinga vitamin mihim khut tabang ti khanglina kon mai lang neu chang do e ati chuina ma chi tawin ahap za na kang tlai ki gut in lang gun ne hen lo na ding chi su intin nga sei pin ati asei bonga chu elizan ta sama cha sagi ve na pathin lo pin hong ke phonga gu hung zu pan gu ta chana ya chu ahap ko ma chu gun na zep kha lo ding in chi loin ta ga sei pi sa cho pakai ni huang ni huting la ka so pi ti ho nyau cha wa hong ki pantin hi chi wa chu hung len che entin lei si pom pi hin salwa ding he na pa lo pi na wa chen wa noi le si na salwa jing ding he chu in chom ka lo win van chu mai lang le huijin a thim le lu jing gu na sta na zutan chuin a hap kang talai za atowin Jezreel lama chi tai chule pakai ban tan Eliza chunga omen
aman atai ke ga in ahap masanga Jezreel lut na lama alai tai Isaiah bung somli chang tum gam thi ma khu sam o chun nang hon pa kai lam pi sim tun nel gama chun ipathin wadin na lam long pi sim jangon ati cho leng hung na dinga chu thim gawin lam pi ni sim to masan he na hi chi din mun chu ki chen ta hap le eliza chunga jong ski mu ro thai khat chu he ya chu ka so pi ti ho tu nya hi pa kai lagaw thing Israel gam sung chap no bonga lagaw gam go am jo si chap no thai dinga igi gut diu he ti hi eliza hin kwa ko na ki chen ta pathinin ei mu sa no mai ni chu karmar mur sang zo a pathin gutui a hin chap no ding thu sim ong ke chaina chu hi chi zo wa thu sim hong chi pai tham kha ga ve kin hi ti win lengte khatna bung som la ko ni lo hi ti win chang khat apa in sim pan ni chuin a ha min eliza thilbol ba al thim gaw zo si chamza ma tha zidan chu azinu jezebel a hil tai chupha chun jezebel in eliza hinga thu pule solin jingle tu phat vela hi amo khat pen pen hi ku banga hi na hin ku ka bol lawa kala lawa le pathin hon ama pathin ho cha sei cho kachunga hi tabang chun bol han chule akal walen jong bol hana ti cho ya de jezebel ki dia lungchang na samo mong cho na chupang sia ki sun pi pen thim gaw si that chai ta ai wanga ki niau sa nom lo cho ki lit sa nan alung thima lun lai cho chung chona pakthin thim gaw pa cho warning a bol ki na na nang imi na tha banga nang ka tha ding ka tha lo la ka doi ho ka milim ho ka pathin ho chen ke e bol han a kho za chen e bol han ti cho a ta ba lung ni cho kho za che lung ni cho Jezebel chunga hi yong li chu tu nei sei no me pon na a ban cho sim ki ti ve chang thum chang li na chu in hi chu amu phanin akipat doin a hin na din Eliza cho zam tan juda gama Bersheba a hong lungin hi ko ma jan asu pa cho da hatai Karmel mur sanga achang sia hitabanga baal thim gaw badal asira thim gaw ho achang sia ke do pia atha chai ke chubang pasal hang san pa chu Jezebel nain khu kala adinga hi ta hi chin nu mai si khanin nain khu kala adinga ain tia chu Elizai kiti hot na zam jinga juda gama dal a Bersheba langa dal jin chu Bible ai vet nai le pathin mi hoi nu mai je ngana ni lui chu so pitio leng David long chu vetang a dignity zo si in chunga ni ki zu do cho na nu mai khat ja abana Samson long chu vetang wo supernatural power tu la ya bi ha movie vet wa Superman iti ho elo le pi phami vet ho to banga hi superhero ho type banga hi hat na ni nei mi cho Samson chu ai wa nu mai ji a dignity u sa loss a pathin lagaw thiom pinong ki chai chula ai le mi ma sapen pa adam long chu vekit tang wo azinu na lep la cho azinu chu gulen lep la azinu adam lep la cho na nu mai je engana hi bon chawa a dignity ngana zu do cho hi chu Bible khanga bo se lo tu la ya ni mo jong ki ki cho na ya chu nu mai ki tin itabang doi thu le hui thu he nei hui tam ki dang ta khani cho ki dang mo mo nge chi tabang thane na nei hui na ya chu Eliza yong chu banga hang san pa chu nu mai khat o su ya chu na tikit thing liwa na zamang ke ta chu pathin din pi hi lam jong ke lo ta chu he thim ha sa khat cho na chila hi to ai ho gam sung din mun ding jong hisap leu chut na thing no ye EPA gam tinan se wai le mi ki hot la la in cho ai wanga cho ama hi leng hi ki cho even al Eliza dinga cho aki cha lo thei lo jong so ei po in yan lang jong le ahin khu chi sa zo si chu iba na hi le hi ti ho mei mya ki cha dinga chu ta san lo khat cho hi yong le hi chan ge chu hlung phathe na Eliza bana ki ti hot lu thei le nang le ke chu alu ding sa he ka so pi ti ho ya chu pa kai lagaw thing pi na ki chin ta ngai cha na ima mo 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 he Eliza che ki cha ja ahin khwat thil lunga pathin an le ko na thu simi beto ahina ma ta wang Eliza chu gam thip sunga ni khat lama achin chuin ahongin junipal thing phung lui khan atau tai abui ting le asu pa he akoi do ji cho ti chlai cho evidence ta cho na ni chen ei ho ding an lagaw in ku kitchen ta khat e hil nom lagawa ki ngai si na inei wa la sam na inei wa hat mo na gil ta inei wa ki pa theron lungdil ta inei ting ta lo mi to ki khan nom na ki nei cho church ki chinom lo hobung mi mel ki munom lo iloi pai mel ki munom lo vanui mi la ki hanom lo ki lunglin zo lo ki pa zo lo ki mai an zo ji ta lo Eliza banga chu ikinei pi zo si to hin ki khan nom na
ta sa le thagau hi le ki khan nom cho thagau wa ki ngai sit na vet sai cho chuin a thi na ding a thumin tun a phase tai wo pakai ka hin na la do tan kapu ka pa te sang ka phachum ta poi ti cho ai ma cha thi no ma hi le pi bola bel shi ba lang san da le dam juda ga ma chun hian hian le jing lo ham na hai ma chu bel shi ba lang a chonga ka thi num tai ka hin khula tai ti cho pathin ko ma ki ngai sit dan cha sei cho la si wal jing na chuin ama junipal thingphung nu jan luma ai mu chun vetan vantil khanina thamin thowin an kini na hin ki ta cho chuin avet le vetan mai am chunga chang la khat le tui khat alul huna anomin hi chuin aman anen adonin alum kit tai pathin vantil akoma hong jinga mai hong tia bu hong hun jing cho it tabanga cha pathinum pi mi cho ka so pi tyo a thina ding in taw han lang aman tha na ke ding in thasit ta dum jong le Eliza wang chu Jezebel ai pa hut tot mai a thi ding ma cho ka gin chat lo ngai tu tong ain khu pathina pui dan chu na pa kai vantil chu ani ve na hong kin in ain khoi jin za thowin lang nen a je chu na khol jin na ding nama ading in asaw be se ne Jezebel hu tot na mai me a thijing ninga wang chu ta san lo hi le na ya chu pa kai van tilin na ang ko jin cho Eliza hi ain khu he lo pi mo mong cho ka so pi tyo pathin van til khan in hitia nong ho pi jinga na na hin khoi jinga ne re cha ke san nong pi jinga nong lamun jing thei ding ki ti ngai to ai le Yesu Krista jong gam thip gama ki le dang cha thwa taw zo chun van til hon hong zan le ti cho na ngai hang sa hang la ataw hi cho Jesu jong van til hong zan u cho get simani hona ul sathi san long chu cha taw la ya pa hi che khon hi thele kya kon lamong ati lai ta pa na don but lo cho van tilin azan heti cho na ya cho hoi tai ngai tu tinga le Eliza hin khu ki ngai sip pena van tila vildan pakai Krista jang alha sem pena van tila vildan ki chozo si vet tinga Eliza hin khu allo pi dan type of Christ a hinai ki chin ta ki mu cho so phat chun lam pi sawe na ne ding ki ne lang don ti jo Eliza jang thobin anen adonin hi chi an tha na chun pathin mol sang horep laman ni somli le jan somli a chi ti cho tu na yung ka so pityo thagao gam thip izot lai ta wai pakai thagao an chu ine lo wai le ewan ipal gal kai zo lo diwe he chun horep lama honge ti cho na horep ki ti hi sinai mul sei na cho chi chu he so ke diwe e ni somli le jan somli chu laman zo tai ti cho chi banga chu Jesu Krista jong ni somli jan somli tau ki cho abana mosi jong sinai mul sa pathin ten commandment ala ding ko na jong ni somli jan somli cham ki cho chilai muna mosi adin agadin namuna chu Eliza agadin sa kiti nai cho Jesu Krista mul chunga avo ki khial pe na chu wana ko na het tu sa mi ni hum kum la Jesu ni ki hu pite ni chu ko hikit na mosi Eliza hikit cho na Eliza hin ko mosi hin ko hoi ki chen ta pathina ain tol to a Krista lo pina ki chen ta hin modan chu ki chen ta ki lang ai so le malaki thim gaw pa na sei banga chu pakai ni khu ki chat ta lo pi ta ang masanga ke ma Eliza lagaw ken sol ding chu ting ta le mi pa lung thim cha tia he cha te lung thim pa tia he ding abana ka su mo chi dan thu chu no hona chin ma no wop jinu ta ki chin ta sei cho ya chu mosil Eliza ki ti hi thim gaw ho thul dan thu zo si ki gom khoma pathin thu cham ki me dan pa cho a hin phot chil han cho chu ting ta le Israel hin khu chi sa yo si chu na abon sa Eliza hin abon sa kiang khun nga nung chut kit dan ki mu cho hi to zo sia hi e pha parallelism el type of Christ ki chin ta mu dan ho hi za chum chum dim se mu do theu mi hi to zo si chu pathin Eliza hin kwa vial mu sa kina banai pin se ya horep langa chi zo chu Eliza hoya ma song ku khara lut in chu achun agi dan tai chule vetan pakai thu hi nga ong lungin aza Eliza hi koma ipina bol ham anti ta chu Elizan piti don but na ya chu Elizan jong ke tha ding ei go bin na nami ho bin hi ti khun na mai cham su si bin nang ma thu don ta po bin a thim ga ho cham jam tha ke se bo ka hin do hin to ke ki san tha ni hol ki ya cha tia pathin ko mai phun oi na hlasit na thu sei cho so piti ho laga wa ila something le tu na Eliza tamong ki cho i pathina ko na i kam hlat na iki chat na ding khat pathin lam betalwa iki chat na kha i vet ting le Eliza tamong ai e yong hin kun ki mang cho kahubung mi te khuti e hitia kaloi ka pai khuti e ama je achu hiti ka ti e tiana hobung dal ha ho in sungong kai ngap lo mi ki tam cho ai lo ai le hla sit na pathina ko na
pathin in ei pan pin le eyum pin ho mu thei talo mi hi mai iwat ta je wa chu ki mai an do zo talo a koi man nial ki chang zo thei talo a hasit na thei ki hola ila ga hin hu chu eliza bongai zam do na jing ding le pathina ko na pet do na jing ding hi ki hol cho yo la tu na ka sei pinum ja ka so pi tyo i pi ham na ngai tu i pi ham na bol chu pathin tu na do na pathinin na na to sa nom na ding na hin khwa na zu sa nom ding lam pi lin ta na koi pi jing hi hasi mei thile thadai mei thi po ve ti pathin ki chen ta ma ko mu num he ti tu nya ka sei no mai e chuin pathinin eliza ko ma chon bot do in chule mur sang chunga hun pakai nga ga dingin ati cho chuin vewin pakai hongin chule pakai ang sunga chon hui pi hat ta le na stat mur sang ho chu a sem ke in sung pi hal halin asu chimin a hin hui la chon pakai om poi chule huya ki chai phat in ling ki hodin a hin in ling a chon pakai om poi ati ling ki ho zo in mei akan a hin mei a chon pakai om poi chun mei ka zo bin o nga sil ong ginge ati cho mi tam ta yong char sunga o cho dem dom ham ai loi le lam je ham ai loi pi ham ja pakai hol den ki gu mei the ai hin la tu nya hi ilung thin ta pathin o nga sil sela hi chi thu thi nga cho pathin na holim pi je chang som le thumna chuina hi tin he eliza hi chu aza phanin aponin amai ki tu mi apot do in sung kulut na chan ading tan hi chun betan a hianga o khat honging in eliza hi ko mai pina bol ham hong ti ki chona ai ma eliza na sei nge hin sei ki cho ke ma zaniel hopa kai pathin ninga tom pan be se jing kan hi aje chu israel cha ten na kitip na don da po ve na mai chamo si chimun na thim ga ho that nun ke ma se bo su cha ka hin am hon ke jong hi la mong ding in ai hol ve ti ki cho ai ma pathin piti don bot na pakai jan za chin damascus kam thip na ki len lang nong lun ting Hazael to Syria chunga leng ding in thau nu ta na ti chu eliza bangai ilha something eliza bang ki ngai sit nai hol ting pakai ang kona za mang ning gut ting le pathinin i to ding bang khai tam ta ei koi pi oi tong jong dinga pathin na ko hi ti tu nian tha ben ngai tu ti hi chia chu pathin hagau thing ho pin le hagawa hel na pen chu pathinin na chunga hlun sa nom hi ti ki chin ta i sei do no me Hazael chu Syria te chunga leng thau nu in lang aban ta le pi sia nimsi chapa elole namsai chapa jehu chu Israel chunga leng dinga thau na no ding chulen na indan sunga ebel mi hola khumi saphat chapa elisa chu thim gau dinga thau na nu de hadi cho ato ding bang khai hoi tam na lai cho chong le pathine elisa thimei mei dinga dei lo cho na su lo pi dinga ain hoi go ni cho pathine ni pi na bol ham hilai cho ti cho a direction a copy cho hulang zo ati tin lai cho na Israel tel a chu ato bang khai ga tong na pathine elisa cho man sa nom lai cho thim gau lin ta thim gau chung nung pen in na chi ding leng ho na su tu ding thim gau de ho na su tu ding a hi a ye chung nang na to hi ki chai ku nei tai i pi na bol na lai hem chin lang ka tong chai loi ta pathine elisa cho so le cho hi ta chu Hazael ho loi chu leng ana tun do ting le baal ho loi cho asu mang ne ti cho amana su mang lo zo si chu jehu in asu mang kit he ti cho ata ba Eliza in Elisa thiem gau a hin tun do a jehu jong lenga hin tun do zo wa chu second king bung som lang khu hitam khat hui si mai le jehu in baal ho si amo chang si na Jezebel sol cha ambang khai ho si chu a ko cho baal ho khom te ta a ko lu na amana bon cha kia conspiracy bona tha chai ke cho na pathinin onem ta Eliza mangcha lung heina dinga karmel mur sanga cho ani ko hin ena Jezebel jong ki khial lo ami te mi phab jong ki khial lo ya chu jehu mangcha pathina bon kya baal ho cha tha chai sa ke na Jezebel thi da jong her wa in chunga ko na kile ha tur chum man lau ui chon ne chai ke cho hi zo chun Elisa hin Eliza no tan lo hilen azuin Eliza wana la to hum taka si chun hin ko mang khom na ki mo ne tu hin Eliza le Elisa hin ku hin yaw chha ga ve kit hitivin Eliza chan thagau zat nya tam zo I chan theni diu a point pen ta zu ga mu do gu hitivin chuina hi tin hi pakai jin Eliza chu van lama chimpeya a tol to ding kun chun Eliza chu Elisa to Gilgala kon ke pat do hlane ti cho Elisa ki ti hi amin hi my God is Jehovah tin hai cho Elisa ki ti hi my God is Savior akiba dan chana amin honi ki lo thim ge ngoi cho hilaya Gilgal ki ti hi
Hebrew pau in hisu sa pau English pau hi le dol sarker ti na cho na ya chu Eliza le Elisa hi pathina a hin pui kul vel jing hon nan chu na om nan mun zo sia a ye chu Eliza chu pathin ala to ku nei ta ya chu pathin Eliza chu thil zo si vai la ding la thil si sim tup dinga Jericho kimvel Gilgal kimvel Samaria Judah Jerusalem kimvel la apui le a ain khunu kha pen cha man sa gut cho hi chu hai Gilgal a chu hung hon ta cho Elisa to chuin bethela an thim ga ho chapate chun Elisa hinga ahung ga on aza pakai jin nang ma ko na pu pa chu tunya ala do ding hin het na em atiwe chuin man hinge ke he nai lungmung bin ati cho hilaya bethela Gilgal zo chun bethela ahung kin ati cho na ni chi bethel ki ti hi house of god pathin in sung ti na hi ki na ya chu Elisa le Elisa chu Jordan gala Joshua in sung ni tun do hobe sana sung kul bem kiti chalai mun la apana cho ahung do zo hana chu bethala hin jut kirana i chu pakai hoina ahung lut kit dan bet sa na symbol chung ki na ba changli na chi ve kinai le Eliza in Elisa za kange na hi nang mai kom hin dan tan aje chu pakai Jericho chi ding ai shole ti cho Jericho hi sap hama chu fragrance kit kit cho chu fragrance itiai le gimnam tui sei na jong kin ai lo pa chanam tui sei no jong ki ha mani na yong la bible ada gimnam tui wa ki sang sui pi ham taw na hi ki cho na ya chu Gilgal pathin ki tip na sung tun namun Gilgal a chon ong thungin chu zo win pakai hoin ong lut in aban tale taw na ong lut ki ne ti na hi cho spiritual lesson chu na ki chin ta ki muai bana changa na simaile chuin Jericho thim ga ho chapate chu Elisa hinga ahun aza pakai na nga ko na puna pate tu nya la do dinga hitai tin het na em ati chuina man adom bo hinge ka he nai lung mongun ti ki cho thim ga ho chapate ti hi ivet nai le schools of prophet ki ti hi Israel gam ki ti hi amo khanglai cho ni tam na ya chu hi chila da thim ga chung nung pen elo le professor iti dam na lo pi pen chu Eliza he ni cho ama chun thim ga ho zo si training ani bol ji cho na hi chaba nga dan cho ama mentis ti tawte dal ha pi na ding le ama nung zui dinga chu Elisa cho chung pen al han do chui cho na ya chu ama chu hi chi thim ga ho school la cha pui le a hi dia chu thim ga cha pong hwang chun Eliza hi pathin ala dinga hi dan cho a news athu su chu ki thang liwe ya chu pamai asawa asu pa ama nui chana na hin tong ding pa Elisa ko ma cha avia remindable lo cho ema Elisa ka he nai ati jing cho na chuin Eliza in aza kange na hi dan tan aje chu pakai Jordan at sin in ai sole ati kit cho chuin aman pakai hin na le nang ma hin nam pana ka sai hi ke man na da ha hi l nge ti chuin aman amani cha chi jom kila vat va hele so pitio a thei da ji a Eliza in ada ha gun hi lo cho i chan ya kanunga zui ngap nam na i chan ya kana to bana to zom ngap hin nam i chanya pakai na kita ta ding da nam di Eliza in thim gau hi na ding dola qualifying character patip na man gui cho ya chu mas pena Gilgal ong onin abana Bethel pakai hoina ong lut hanin chuzawin tauna ong lut hanin Jericho chuzawin Jordan ong lut kin han ta Jordan kiti hi death and resurrection na vet sa na hi kit cho symbol hi cho thi na le hin na vet sa na hi kit cho Jesus Christa jong Jordan a baptize tangin bantala thodo kin chu baptism chun thi na le thokit na vet sa na his laimun chung lung kit han ta cho bana chance gina chuin thim ga ho chapate pasal som nga chiwin ga gamla ta ko ni agal dot din adingun amani Jordan panga ading thane ya chu Eliza bana pathia la to ding hi thugu ai pon thlang phunga thim ga cha te elolis prophet schools of prophet zo si chuna het so ke tan ya chu ama te ni ki han chu miau sin jong a hin zui jing pe hiong la Jordan gala chun amo panglang khat am tan Eliza chu gal kai dinga ding han ta cho ya chu Eliza bin bola apun sil cho lan azil tumin tui cho avona hile hilam le khulama ki khanin piri chun amani tul go chun achi gal kai han tai chang ko chang som na chuina hi ti na hi amani agal kai han phanin Eliza nang ma ko na la munga ko masanghin nang ma ipi ka bol pi ding ham ki thumin ati chuin Eliza ka taw hi na lagau chan zat nya tam zo ka chunga amen ati cho Eliza kiti pa chu koi ham i he su ke cho hi ta bang pa chun na ko ma na dei khat ki thumi hin ti lawang chu e ho chu thum ning i ho diu cho Eliza ko ma chi chu cho do chu
cái nung duy ding cái successor ding này tai atia ipiham na ki thom ding chu ti cha vet no mi cho ele Elisa jong pathin pi mi ta momong Eliza nung hial ding momonga pathin alhan momong is in aching ma jingin lagau thingin zalin chi nahi Elisa jong avop min ya chu lai mona sei chui pi sem nang ma pi lagau elo nang in na chan za lagau chu ke chan in ka chang no me ti cho na thu pi dan chu Eliza in pi don mo na thil ha sata na thu mai hi jong le jiven nang ma akona la do akom pet na mu a hi le na chunga chuti chun jing han na mu lo lewang na nei lo dinga hi ati pi cho chu condition cho koi pi a na nga ko na pathin ke ei la do nei mu le na chan jing ding nei mu la na chan lo de di cho pa kai la gau thing chan ki ti thil bai hi lo to so pi te ho i chan ya pa kai adinga kinyau sa na le lungkot hong pum le chon sit dal hanga ma hin koi man nam hi chi ti lo cho pathin la gau thing chan the lo di cho pa kai la gau thing chan na dinga so pi te ho ki se gim na angai dan Jesu Krista lam kat jing ngai dan pathina da lungkot ke nga hin kui man jing ngai dan chon sit ki si na ne ngai dan na hin khului da ha pa kai lam vet jinga ama lam gal dot jing pa chu lagau thin i chan diu dan ki chen ta chalai man relation a pi cho Eliza in Elisa ko mai na Hebrew bung som le na nga sei chala ita sanu su cham ki ma Jesu lam chu kat jing hi ti ve tu nai pa kai Krista lam chu i kat jing dingo pathian lagau thing in evil na diwa chu ki chen ta Eliza bonga pakai kina dan ki sa la he ti ki chen ta ki mu do he chuina ma ne lam zo ma ke ulim pet hona hi le vevin mai kang talai khat le mai sakol ho ong ki la in amania chum khane Eliza chu chim pejin wana akal to tai ni chi sin hi gi ma gim ne di cho hoi ha ilung mit mai sap to thil ne mi lo di oh he az Eliza nei mu a hi le ti chia sẻ đó pana cho Eliza na khoi kha jo si achu kha ne si o su yo si ma yo si cho Eliza in lim gya na avet zinga achan hi zingi cho ele ata ba pathin an la to cha ma tin an she khan ning cho mu cho ha tho da ba di cho na ai wa Eliza ki chen ta ipa ki gus de ma mai amazing je chun Eliza ni cho mon hepa Israel kang talai le sakol ti ho pi khu tia sap ta cho amu cha vet sai cho kamu mo mo ti vet sai cho na ya cho amin ta sai sakol kang talai le sakol ti ho cho ti cho sei di lo yan lang le amu lo ti nai cho a sei di ya cho amu cho chin ama cho mukit ta poi na mang ta cho Eliza cho chin apun sil cho lan abot ken halni aso ya ti cho aman Eliza pun sil ama ko na ong hang cho lan akile kin in Jordan pa ma ding tai ahung langa cho Eliza in apun silman cha a Jordan chu a zep khane aile to hi Eliza thutip banga chu nei muwa hele na thum chu chang ta na ti ma chu Eliza jong Eliza pun sil chu Eliza in jong Eliza chi kal to cha muwa aban apun sil an ki choya Jordan pa ma hum ta chu na pathina ko na Eliza bol theina pen Eliza chan lagau pen a chan na dinga first a testing na mun hung ta chu aman Eliza pun sil ama ko na ong la cho lan tui cho avon Eliza pakai chu hoiza na hi ma hin ti ta chu chin ama jong ti avo phanin hilam khulam aki khanin chin Eliza gal kai tai muwa Eliza pathin chu hoya na hi ma ti ata san lol na asai po in ai la Eliza bol thine Eliza lagau chan na pen ki chin ta phun do no na ya chu tui chong ki khan tai jo zia mai pu pa Eliza bol tamang chu ki chen ta pathina ma chonga na hin to a Jordan vadung hungal kai ta chu aile chang som la nga na chu chuin thim gau cha pate zerko ani gal dot jinga amhon ama cha mu pha vin amahon Eliza lagau Eliza chung achutai atiu ta chu china ma ki mu pi ding a hungun masanga tula abo kho ve ti ta chu so piti ho Eliza lagau chu Eliza chunga chuwe ta ne hi chaba nga chu Eliza lagau chu John Baptist chunga jong chua pakai lam lin sim tu le kam sunga chon sit lung hai ni nga revive and reformation lo pita ani bol hai na pakai ni khu ki chat ta le lo pita mun masanga Eliza lagau kain sol ding hi ati hi chi Eliza lagau chu to ai mi zo si chunga pathine achu na dinga ade he pathinin tu ni nu nga hi Eliza sipei
Elisa si pay hang san vanu ya ngai cha ni chi lagaw hi kristal lagaw ai in ki chen ta vanu le si na hal na le sim tha na pulut na dinga pathinin ami te umpi na dinga adei choi tu nya hi chi gununung lagaw thing ki bu hla chu nang la ke ipiti chan diu ham pakai nga kinyaw sa ding imit uwa jesu lam tanglo hi lai kat jing dingo git lo naw le chon si naw lam pi jo si tu nya hi da la theu nga hi tu nya hi chi lagaw thing hi ke yong so piti ho ka chan nom ma ji no ho jong na chan nom lo ham na ikim velai mi yo si pathin lagaw thing ana changa ei ni ki chang lo thei chula Eliza tu sim hi ngai nom tai cho na wai tai venai le than tai cho masang lai Israel tu sim ho tabong mai mai ki sim mai thei cho ei wa nga chu hi chi ta sana krista zala Israel hi ho bung tu sim ma mai kit cho chule mi mal tina ei ma tu sim long kit cho Bible Eliza chu itabang mihim he tia e ho tabang bang lep na tu e ho bang banga gan thei tu mi na hi jong le pathina dinga kita ta le hang san ta dinga ya cha pathin jong adin pi mi he ti cho ya chu nang le ke yong khat be kum le Eliza banga hi hat mo pet hat pet hi su pet kal to pet jong inei me thi hi jong le Eliza hin hu cho lo pi ta gal zo na na yin jong le wana lo pi ta pathin nel to be na tu nya Jesu Christ ang ni khuting le mi zat i ho jong la to ai diu ham tu nim pakai hong kit na ding ki gujing tai ti ve lagaw thing in Eliza lu dim banga tu nya jong ei hon pakai lagaw chu ei lu dim diwa ei ngei chan he pakai lagaw in Eliza pia John baptism pia hi le tu nya nang la ke jong pathinin alagaw wa ei pi ding hi pathinin bon sam pathei bo pi tawa